San Martín suyupi kamachejuan huk kamachikuqkunam upichun hoytawan. Mana allin mikusqamanta kaqta tukuchiypaq huk yawakuykunku. Llapa yanapakuykunata kallpancharispanku hinallataq. Suyupi hawaykunata allin yarichispanku tukuchin haku. Mana llaqtapi yachaq runakunam, kamachejpiwan chinchay hocha allin kananpaq imakunatapas ruran haku. Chaypaqmi hunin suyupi yaku unay kananpaq, harkachilli ruraykunata ruran haku. Perú suyum chala allpapi hatun parjoypaq ruraykunata llapamanta ruran haku. Ishon, iskay pachak hunu $1 holjewan. Chaywan ihanchis chunka junilloq waranja, pichha pachak hectarea chakrakunata llaparin haku. Kay ruraykunaqa huk hunu masyaknin llamkaykunatam, pallharichinja hinaspa hawa suyunman yoq 6 hectarpuykuna rantikusqata kaypancharinja. Juninpia uhanakuypa iskay pachakiakas hatam yuyaymanarincu, kayqa Perú suyumana huk suyupa makinpiña kananpaqmi, ichaqa sapallaniatakiasqa kanapaq ruraymi karqa, chaynallataq wakin suyukunapaqpas. Yuyaymanay raymija chakamarkapi apakurjon. Senamin chunka suqtayoq huchuy suyukunapi, chunka suyukumpi yumpay chiri kananmanta willarikamun, kay ishon punchaw agosto killapis kanja. Chiriman rinja chaynallataq yumpay paraman. Mana imasasachakuykipi kananpaqmi niwanchik. Pachakis kay chunkayoq waran hectarea pata aypakuna llapamanta tarpuypaq kachisqankum, pichha pachak waranja ilukunata, chunka juniyoq salja suyupi kaqkunata yanaparinja. Chaywanmi tarpuyta, turismotawan rantikuypaq mikuykunata kallpancharinja. Llapa suyupi indígena runakunapa puncha unimi. Central de Interpretación ñawpa rimaykuna tikrachejkuna mishon waranja. Ichha pachak tawa chunka tawayoq hayakuykunata, iskay waranja iskay chunkayoq watamanta chaskirjonku. Kay gestadopi imay rurayninkunaman yaykuytam yanapan. Chaynallataq Perú suyupi ñawpamanta hamuq rimaykunapi rimaqkunatam. Kay tiam semanapi pisiwillakuy karjon, huk semanapiña tinkusunchik.